Jeste plale tra ta ta tra. Evo na primjer, je kasno da snimim, ne znam, možda. O boj za mene, Pre ste vidjeli samo moje igrice, jel da? Pogotovo koji telefon imam. Huawei, sada dobio od tate novu karticu. Super buku. I ovo, bolje da sam pre rekao da ćemo početi s ovim kanalom. Ali svejedno, gledajte ovo. Sada ću vam reći šta da... ne razumem. Dobro, krećem. A ovo što sada budem snimio, prekinuću. Pa ću izrenderovati, pa ću staviti nastavak. Dobro? Ok, aj zdravo. Nastavak sada slijedi.